za stradalnike na Kosovu i Metohiji i posvuda u svijetu i spasenje njihovo. Pomeni, Gospod, one koji plodove donose i koji dobro tvore u svakim crkvama Tvojih i one koji se sjećaju sirotinje i na sve nas ispošti milost Tvoju. Pomeni, Gospode, grad ovaj u kome boravimo, svaki grad i kraj i one koji sa verom borave u njima. Pomeni, Gospode, one koji plove, putnike, bolesnike, patnike, zarobljenike i spasenje njihovo. Pomeni, Gospode, one koji plodove donose i one koji dobro tvore u svetim crkvama Tvojim i one koji se sećaju sirotinje i na sve nas ispošti milost Tvoju. I daj nam da jednim ustima i jednim srcem pevamo i slavimo prečasno veličanstvo na ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. I daj nam da jednim ustima i jednim srcem slavimo i pevamo prečasno i veličanstveno ime Tvoje. Jedna usta, jedno srce, jedna iskupljena ljudska priroda, uspostavljena u ljubavi i bogopoznanju. To je kraj i cilj liturgije, plod svete Evharistije. I da bude milost velikoga Boga i spasa našega Isusa Hrista sa svima vama. Ovo je ishod onog drugog, obrnutog kretanja, kojim nam Bog daruje samog sebe u svojoj milosti, koja nadilazi svako ljudsko razumevanje. Evharistijska molitva je završena. Dospevamo do ispunjenja svega što nam je Evharistija otkrila, do svetog pričešća, do našeg učestvovanja u njenoj realnosti. Sjeti prenebesni miseni svoj žrtvenik, vovonju blaguhanju duhovnog vozni sposjetnjam, božestvenu blagodat i dar Svjetoga Duha, pomolim si ja. Da nas izbavi od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i nužde, Gospodu se pomolimo. Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojom. Savdan, savršen, svet, miran i bezgrešen od Gospoda molimo. Angela mirna, vjerna nastavnika, hranitelja duši i tjeles naših, u Gospoda prosim. Oproštaj i otpuštenje grehova i sagrešenja naših od Gospoda molimo. Jektenija pre molitve Oče naš je ispitivanje stanja sopstvene duše svake pojedinačne osobe, traženje oproštaja i svega neophodnog kako bi se živelo do kraja u jedinstvu sa verom i zajednicom Svetoga Duha. Oproštaj, otpuštenje grehova i sagrešenja naših od Gospoda molimo. Ova molitva pokazuje da se sveto pričešće prima radi oslobađanja od grehova i oproštaja prestupa. Stoga mi idemo na pričešće ne čisti i bezgrešni, već upravo zato jer smo grešni i nesavršeni. Mi molimo da nas Gospod učini dostojnim da primamo svete darove sa čistom savešću. Iako nas samo Gospod može učiniti dostojnim, ostaje naš zadatak da se staramo da naša savest bude čista kada primamo svete darove, a ona može da bude čista samo kada osjećamo iskreno kajanje i želju da budemo bolji. Nadu čovekoljubivi Vladiko, i molimo te i prizivamo i preklinjemo. Udostojno se pričestimo nebeskim Tvojim strašnim tajnama. Tebi poveravamo sav život svoj, nadu čovekoljubivi Vladiko, molimo te i prizivamo, preklinjemo, udostojno nas da se pričestimo nebeskim Tvojim strašnim tajnama svoje svešne duhovne trpeze. Sa čistom savješću na puštenje grehova. Tebi poveravamo sav život svoj, nadu. Ova molitva ističe s jedne strane da je pričešćivanje prečistim telom i krvlju Hristovom cilj čitavog našeg života i nade, a s druge strane izražava bojazan da bismo krv i telo Hristovo mogli primiti nedostojno i da bi nam onda to bilo na osudu. Mi se ovde molimo da kroz sveto pričešće imamo život Hrista u našim srcima i da postanemo hram njegovog Duha Svetoga. Ova molitva sumira celu liturgiju i još jednom nas suočava sa svim aspektima tajne. Ovoga puta ipak sa naglaskom na ličnom karakteru njenog primanja, a odgovornost za to stavlja na one koji je primaju.
tebe nebeskoga Boga Oca i govoriti: Blagoslovim Bog naš, svegdaninji i prisni, o vijeki vjekova. Amin. Molitva Gospodnja nije od početka bila deo liturgije. Šta više, ona je bila preporučivana kao privatna molitva, posebno za oproštaj pre prilaženja svetoj trpezi, od strane Tertulijana i Kiprijana. Od 380. godine ona je postala deo liturgije u Jerusalimu. Jedno od prvih pominjanja molitve Gospodnje na liturgiji u Carigradu je u čuvenoj propovedi svetog Jovana Zlatoustog, koja se ticala palog Evtropija. Evtropije je rođen kao rob, ali je pod nerazjašnjenim okolnostima postao savjetnik cara Arkadija. Intrigama i prevarom i okružujući cara svetskim zadovoljstvima, Evtropije je postao stvarna snaga u senci prestola, čineći svakojaka zla. Uklonio je sve svoje konkurente i čak im uskratio mogućnost bekstva, ukinuvši pravo crkvi da pruža utočište progonjenima, na veliku žalost arhijepiskopa Jovana Zlatoustog. Evtropijeva sreća iznenada se preokrenula i jednog dana, progonjen carevim vojnicima, bivši savjetnik pobegao je u crkvu. Odatle je preklinjao Jovana da mu pruži utočište. Pošto je Zlatousti počeo svoju propoved, zavese svetilišta su se otvorile, otkrivajući šćućurenu figuru Evtropija, koju je stiskao jedan od stubova svete trpeze. Mnogo je puta arhijepiskop držao propoved gluvim ušima o uzaludnosti i prolaznom karakteru svetskih počasti, uspeha, luksuza i bogatstva. Sada je mogao da skrene pažnju i prenese svoje lekcije u srca svoje mnogobrojne pastve, pokazujući na živi primer velikodostojnika koji se pretvorio u jadnika koji puzi pred njima. I kao što je govorio protiv jalovosti svetske slave i bogatstva, Jovan Zlatousti je također tražio da ne samo car Arkadije, već i pastva oproste Evtropiju. Podsjećao ih je da bi uskoro trebalo da izgovaraju molitvu Gospodnju kao deo liturgije. Rekao je: kako ćete, pošto se ovaj skup raziđe, primiti pričešće i izgovoriti molitvu po kojoj nam je zapoveđeno da izgovaramo: i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, kada zahtevate kažnjavanje svog dužnika? Da li vam je on naneo teške uvrede i izgrešio u odnosu na vas? Ne poričem to. Ipak ovo je vreme ne za suđenje, već za milost. Ne za zahtevanje poravnanja, već za pokazivanje obzirnosti srca. Ne za ispostavljanje zahteva, već za ustupke. Ne za osudu i osvetu, već za milost i zaštitu. Da neosuđeno smemo prizivati tebe, nebeskoga Boga Oca, i govoriti. Molitva Gospodnja jeste najosnovnija molitva celoga hrišćanstva, čvrst temelj na kome je sazdana naša vera. U evanđeljima Isus Hristos se obraća nadnebesnom Bogu Ocu sa moj Otac. Na ovaj način on naglašava svoju bliskost sa Gospodom Bogom, to jest predstavlja sebe u potpunom srodstvu sa nebeskim Ocem. Niko drugi, nigdje drugdje u Svetom pismu ne daje sebi ovakvu slobodu. Ipak, u molitvi Gospodnjoj on proširuje na nas, sitna bića, ovu jedinstvenu i neponovljivu privilegiju da se Gospodu Bogu, Tvorcu neba i zemlje, Gospodu Avrama, Isaka i Jakova, Vladaru svijeta koji jeste i uvijek će biti, obraćamo sa oče. To je Gospod koji je stvorio i koji vlada, koji nije samo nebeski, već je iznad nebesa, nadnebesni, koji je izvan svih stvari.
On transcendira sve što znamo